nongeye kubasuhuza abana dahema gukurikira YouTube channel reba kwa kazi subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru agiye atandukanye. Amakuru tuyogarukaho ni tugiye muri demokarasi ya Kongo, ibibazo byabaye ibibazo. Antoine Tshisekedi yavuze ko ari umuperezida ukomeye, ariko nakubeshye aya magingo. Antoine Tshisekedi yatangiye kure imbere ye, abona neza ameze nk'umuntu uri gutsindwa bitewe nuko M23 yatatse cyane, ndetse M23 yagize fantage z'imbaraga, aho ingabo za SADC zatangiye kuva muri demokarasi ya Kongo. Icyo ni ikintu kigaragaza ko M23 iri kugenda igira strategy yo kuba yatsinda intambara ihanganyemo na Kongo, ndetse ingabo z'abarundi zikaba zatangiye kugira ubwoba. Zimwe zikaba zatangiye kuvuga ati nta mpamvu yo kwa twarwanira igihugu kitari kwa gifite imbaraga, ndetse zikatangira kuba zagira ibintu by'ubwoba bitewe nuko FARDC ahantu hose iri gukubitwa na M23. Ni kwa kundi nyine ujya gufasha umuntu ugasanga uri gufasha n'umunyantege nke, agatangira nawe kuguca intege wari ufite imbaraga, kuko kurwanira umuntu utibashije ntago ari ikintu nawe ubwawe wakishimira. Rero ingabo z'abarundi ndetse na SADC batangiye kuba basubira mu bihugu byabo, ndetse icyo hamya nuko M23 yamaze kwigarurira agace ka Kaziba. Ari harunze ingabo z'abarundi zisanga 2,000. Ingabo z'abarundi rero zikaba zarasanye na M23 ejo hashize nyine, ariko abarundi bagize ubwoba bitewe nuko FARDC itigeze na rimwe iba yahagira, kandi ari ziko hatewe. Ingabo z'abarundi rero zahisemo kurambika intwaro hasi, zimanika amaboko. M23 isifata abajenerali b'abarundi, bamwe bari mu birindiro bya M23, abandi bavuga ko bishwe, ariko ejo tuzacukumbura amakuru tuzasobanukirwa neza uko byaba byagenze, n'abishwe cyangwa se batishwe. Uko isabwa ni subscribe ugafungura inzogera, maze tuzadutemberana muri demokarasi ya Kongo tubagezeho amakuru arambuye kandi atunganye. Rero icyo wasobanukirwa nuko M23 yamaze kwagira imbaraga zihagije, kandi ikindi nakubwiye nuko ingabo za SADC zimwe zatangiye gusubira mu gihugu cyabo, ko bibona ko intambara barimo idasobanutse. Tshisekedi nta nsinzi afite, ikindi kandi Tshisekedi ariko yakisahura, ari gutanga amafaranga menshi asohora ingingo y'imari yo muri demokarasi ya Kongo, nta n'umusaruro biri gutanga. Ibyo nibyereka ko amahanga rero Tshisekedi ari gutsindwa, na mpamvu yo kuba baruhira ubusa. Abasirikare babo bakaba bagwa ku rugamba, bakagwa ku bangama muri demokarasi ya Kongo nyine banganyemo na M23. Ibyo bigatuma rero ibihugu bicika intege kuba byafasha Tshisekedi. None ibyo bikaba amahirwe M23 ikaba yakataka cyane, ndetse bitewe nuko Tshisekedi nta rugamba ari kuba yapanga, ko ari we kugenda shumura abasirikare bashumura. Ibyo rero bikereka abafasha Antoine Tshisekedi ko ibyo barimo ari nk'imikino, bitewe nuko Tshisekedi nta bwenge ari gukoresha mu ntambara. Ntari gubanza ngamenye ngo se M23 yatatse ngo wenda agenda kwakore coup d'etat. Tshisekedi mbese ameze nk'abantu bajya mu rugamba basa nkaho bari gukina. Ibyo bigatuma Evariste Ndayishimiye avuga ko abasirikare bagomba kuba bakegera imipaka y'u Burundi, hato batazashira muri demokarasi ya Kongo nta musaruro w'ibyo bakoze, nta kamaro k'ibyo bakoze. Ibyo bigatuma Evariste Ndayishimiye avuga ko buri musirikare wese uri muri demokarasi ya Kongo agomba kuvayo akarinda umupaka w'igihugu cye, kuko babona ko intambara muri Kongo idasobanutse, nta buhanga buyirimo. Tshisekedi ibyo arimo ameze nk'uri kuzazama, ndetse bitewe nuko Tshisekedi ibyaciye intege biri mu byongeye bigaca intege amahanga, nuko Tshisekedi yahoreye kera yanga ibiganiro ko yaganira na M23. Rero amaze kubona ko M23 ifite umuvuduko mwinshi ukabije wo kuba wamwataka cyane ukamwaka igihugu, yagiye Tshisekedi agaragara nk'umunyantege nke imbere y'amahanga, bigatuma rero abasirikare bamwe na bamwe bacika intege bakiyunga kuri M23. Aho ingabo zawe zarendo zaje muri M23, aba FARDC bamwe bari kujya muri M23. Ibyo rero ni bya strategy M23 kuba yatsinda iyi ntambara ihanganyemo na Kongo. Bamwe bari kwibaza aho M23 yaba iri gukuriza imbaraga, bitewe nuko M23 iri kugera iri gukubita ibangura. Murabizi ko M23 yagiye ifata ubuce bwinshi, ikirukana ibigo bya gisirikare byari bihatuye, aho yagiye muri Goma. Ibyo n'ibicanga abanyepolitike, yirukanye umutwe ingabo za SADC, yarakubise zirahunga. Ndetse murabizi ko nejo M23 yagiye ikajya mu gace ka Kaziba, ahari harunze muri Kivu y'Amajyepfo, ahari harunze ingabo nyinshi z'abarundi zigera mu 2,000. hari n'ingabo za FDLR zari ziri kumwe n'iz'abarundi, ariko M23 yararwanye amasaha agera muri 30. Nyine ndavuga igice cy'umunsi ugeretseho n'andi masaha. Ingabo z'abarundi zemeye kumanuka amaboko, iza FDLR zirirukanka. Ibyo nibyerekana ko M23 ifite imbaraga zihagije muri iyi minsi, ndetse bigatuma abayobozi bamwe ba FARDC n'aba demokarasi ya Kongo, abanyepolitike nyine bakomeye n'aboroshye, bakajya muri M23 bitewe nuko abona M23 ifite intsinzi, ndetse ifiri gukoresha ubuhanga mu ntambara. Ibyo rero bituma M23 igira imbaraga n'umuhate ko yafata iki gihugu cya Kongo, bitewe nuko nyine hari abatangaga umusada muri Kongo bari kuvamo, bitewe nuko ari kubona ko M23 ifite imbaraga ndetse iri kuba yatsinda nose iri kugera. Ibyo bigatuma M23 igira imbaraga.
Perezida Antoine Tshisekedi nyuma yo kumva ko ingabo za SADC n'iz'u Burundi zavuye muri intambara muri demokarasi ya Kongo yahise agira ubwoba yumva ko inzira nyayo yo kuba yakira ari kujya ko yaganira na M23, ariko abayobozi ba M23 ntabwo bari kubashaka kuba babyumva, ariko Antoine Tshisekedi we ari kuba yasaba ibiganiro buri munsi, ariko M23 ntabwo iri kuba yamwumva bitewe nuko banze ko bajyana ibiganiro muri make n'imishyikirano nyuma yuko batarataka Kongo cyane bihagije ngo afate ubuce bwinshi. M23 bakavuga ati nta mpamvu yo kuba twamuha ibiganiro kandi yaranze ko twaganira mbere, ariko Tshisekedi we bisa nkaho ari kubona ko ari gutsindwa inzira nyayo yacamo ari ibiganiro. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kumara kumva ko abajenerali b'u Burundi bamwe batangiye kugwa muri intambara, yahise avuga ngo buri musirikare wanjye wese w'umurundi agombe ave muri intambara yo muri Kongo yegere umupaka we arinde igihugu cy'u Burundi, bitewe nuko M23 bafite ubwoba bw'uko izamara kuba yafata Kongo ikahita yambukiranya muri Bujumbura mu Burundi. Rero perezida w'u Burundi akaba yafashe indege za Sukhoi 25 zikaba zirunze ku mupaka uba kutandukanya u Burundi na demokarasi ya Kongo. Ibyo ni bigaragaza Tshisekedi ko yatangiye guteranwa n'amahanga ndetse intege n'imbaraga yarafite zatangiye kujya zimushiraho. Ubwo rero bigaha amahirwe M23 yo kuba yafata iki gihugu cya Kongo cyangwa se ikaba yahindura ubutegetsi. Ari niyo makuru twashije kuba twabategurira, reba ko kandi subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubasha kuba twabana mu makuru agiye atandukanye cyangwa se ibiganiro cyane cyane mu makuru yo muri demokarasi ya Kongo. Icyo usabwa ni subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona tubona notification mu gihe dushyizeho amakuru agezweho kandi ajyanye n'igihe. Ciao ciao, ndabakunda, Extra Vista.